Hanagi XMLA Lukoi La Kanda school Sabaya or any school Sagadami. Hoi, I don't take out of you. Piri with you, I know Piri with you. Yam Nium Zumbra Zum the Rahajimi. Classrooms have that. Classrooms have a matamda. I know Piri orders repairing your order classrooms have you order have the Adu Padre Kandi. Adu Jediona order to Ying, have a matamda. Order to put for S. Adugi DPR don't put for I am DPR Yauti. Officialum Yauti. Miyam, Madam Zadi and a queen of government department as well, queen as you lay with Jedio Masanazu, Madam Zadi and Hybida. New begins how will winner a Miyam Mama Pum then a cook to the Nomina Kapura, the Gidi Yam, Miyam Tin, Pum then a Kaura Hyber. Sigumba, Yam the positive linguism, Quilam, them do that season of the Yam, kind of my own Pum the Karigum Kadan, Quay. Was using states that. Yamna nuwaitaba koi sisi Manipur gi mafam yusi saiton da koi bomb khaidana yamna nuwaitaba wakhal ma hojik leingi charak sida koina masigi Wangoi na ai sajida mai onsilaga mayam gi awana thabuk tawdo matam sida ai nuwaitaba khara sum urakpa ngasigi media gi through the Aduangarang, see, toning the ba, Yaman White of a Haidare, Karimumakara, Lamdam do the Aiki and the Pawidiki school the Yamna Moment Dada da Kara Miyam Lana Ugidrana Madum Tang Sento Pa Madumayam Dam the Quigi Ladybug, Siasogi, Chilnau sing Maduena Quigi, Nasigi. Press release my all Manipur Muslim student organization Thador Pama, I think as the saying Namasi, I am not Pazana in Hungary, the high height of Niadonga City, and Pazana Subsava, clarification of my Mayamda, I could see so now in the country. Powdy High School, School Fagalan Sigi, Missangi, Makada Lady School. Says that 2022 gi ta akoi 22 gi January date 6 the order ma piram bai thengase ta ai election kara ba matung da kana ba mioi khana thabak si chuboni hana lak po thengase adu la 2022 gi January date 6 the piram order si ai ngon dai sama ai xerox copy mo office ta gi lore pire masidal MFC school Paglanji mission second phase Public High School, Wangoi SC. And there is the one classroom repairing major repairing the toilet neck and around 46 lakhs, 49 lakhs the water high water see Aina Mayam the Thamjan repairing school classroom amateur on Adubo. High orders see Aina sum. Makoisi Sudan, Karamatam Kara, Moisi, Karimakarasum, don't say never live the Moisi Sudramdre. Adu Aina Karlagamu, I could 2023 February Tada, I could Deputy Secretary Education, Hyderabad School Zigi, Pagalan Samis, Sigi, School Z, Sidelemba, Magi Hanagi, School Pagalansi, Missangi, Phase 2, second phase of Hyderabad, Emonzi. She revised already DPR, revised the instrument of the school for the mission J, PS2J. 2023 February Tang Tram Rida. Order ma Deputy Secretary, Soniana Topa, my Tenazare. 70 lakhs. She my Kakrago orders 70 lakhs. High Web Fanzi, Hana is repairing your orders, DPR recast of Rem. Shamtokre. Aduna. Masi kanana semtokuna kamai semtokuna haibda kuyi haiba engineering wing gi order piriba engineering wing je sigi sibinyana is na di wa order di pirami executive engineer division number 1 jina aduga 2022 gida amo 22 gida khogi october gi tang kontra ma thoi gida khoi ngasagi soniana thoktingi mamang sida chief engineer haiba dpr ji revise to bi ona chithi mu iramme CTG EVC department see high was it Irambazi 2022 31st October the Irambazi revised the Rosham to
ana classroom to onthok piro na iramme with adubu onthok pasida koi deputy secretary na order am ju thome then adugi order ji thoma tong na koi chief engineer na ma sang haiba school phagalan si mission gi pot si haiba fan second phase construction but mana toilet and construction 3 asia 3 classroom da mana revise tawre na mai chimnya ju thupi ram as well instruction koi kenogi government is order gi matung ina adu gi aina thamjening si mayam da ngasai gi repairing gi work orders si pairaga kana humba koi gi lamdam du da repairing gi work orders si pairaga classroom sagani na lae ko repairing gi work orders si pairaga classroom saba matam da karamaina Wangoi ki anda lai MLA sina kamaina yaga doino adagi khoi committee gi silnau leiri khoi convener ju leiri members ju lei makhoi na su masidi niyom nate school phagalan ji mission gi chairperson ji khoi gi chairman ji MA honorable kenda du gi MLA na school kenda khodi maki loina oi hari ba pot se khoina oi ba pot si problem la agadi hayeng school ji kin thare khallagadi kana ne responsibility lobni hari ba order ji aini yang jaba matam da masagi 3 additional classroom da change tawre na government na thokla bo order du akoina kari maram gi department na hosi pawa order pi dena lai se revise tawragdi change tawragdi sagi repairing gi wa order du pa classroom sage no Wangoi ki anta da lak padu di Miyam zum da khandani yingbi satra tamgo dori bani satra tamgo dori bani satra tamgudi mi oza lagi durni masida soira gadi kanana responsibility logu du masini aina hanjani Miyam da adai satra koi gi muslim gi student organization sinau sing de sumta yengbi hariba phareni school sabra thing makana su leite ba matam sangna solution porokta dagi aina phare dudi hariba school se nakoina solution poroktar banina aiju local MLA gi kendra gi MLA gi local area development fund gi high school je to classroom sagi hai naina government da aina DC dagi approval ju lore school ji sana bugdang ta fund ju thadore adu sage to da khoi kana go makharna adu ju saganu haibante saw adum sumna gi khoina yam darkar oi budi thawa ma suba matam da khoi gi niyom chumna school lama saba haibdi satra lagi du haiba Paudik High School ji mamang thakta ina aham bo karko matamda chhatra gi mathakta gi ceiling kindha na madu inquiry im chatna yam chawa Manipur da crisis viral loi gi school ni harise hojik su adu maina hojik su repairing gi wa order ji pair ga classroom sage la ko de karamba mina karamba mafam ne laiba Manipur gi kendra hum phuji da Wangoi kendra khakta yai drubi yadur bra sini se aikoina aina thamjaning mani education department ni level gi makha da engineering wing na thu da reply review akoi gi engineering wing ji sumaina repairing gi work order na classroom saba yai ha bi order du ma thopi ro adu re gadi so kya ju yare kana na who's the responsibility kana logoni ki and da so yanga mi ra ko da satra ma soire ko matam da hauji hauji sun phagalan ji makha da leiba inam hodrom high school ji Miyam satani yeng bi ba mathak ta gi khong thilai yeng bi fast floor makha makum da ni si chahi manga pha na tri ba ai ki and da sigum to bo se katang niyom niti na tab ji to hon gum ji sini da leiba department gi chilna u jung thona lai na thabuk phajina to biu ai khoi leiba school se classroom sabang tam da yum ma sabang tam yot kaya hapani kyam pa kani kya sawuni haibadu magi kyam sangani haibadu legini adu din adu yaw da na sagi repairing gi wa order ro paira ga rang tebi paira ga na madugi DPR madugi exact details wo adu paira kana ni ngarang maksun hana khoi gi lamdam du da khoi gi leiriba khoi gi JDO ji khoi school fagalan ji mission gi member amani ai sama ka JDO ga chalaga mafam du school sabagi mafam du amte yengsi makhoi ji masi kamai to bono na yengje ni khoi chatpani adu da ikhang khang hong dana khoi gi hanagi XMLA lukhoi la kanda school saba yaro ai ni school saga da mi hoi adom thika to bi rasu pairei ba chi adu aina pairei ba chi ji kan yam ningom chumra chumdabra ha ji yemi classroom saba matam da aina pairei bi order ji repairing wa order da classroom sabagi wa order ha ji adu ji padra khangdi adu JDO na order ju yenge ha ba matam da
order to puthore adu gi DPR dong to puthora hai matam DPR ju yaudi hai official am ju yaudi hai aduga madu Miyam ne maram chade ne khoina government department ju khoina ju leiba JEO masang ju madu maram chade na haibda miyo bigi asaw bo loina raga Miyam tin ma pham da na kok tu nongmai na ka pura adagidi yamna Miyam tin ma pham da na ka ura haiba sigumba yamna phajadaba language ma khoi lamdam du da sijina ba sidi yamni kai ni ngai na du Manipur praja Miyam amang di kai je ju aduna ta seng na di khoi lamse education na haibsti khoi Miyam gi Horuk lebat tunggi yumbiril jing mahi giloi sangsi amna maru oi bani hospital ga school ga sidi khoi always matam lebe khibikti am section na yeng ga dabane ko adugumba mafam se mahi singtam angang horuk leba angang singi mahi giloi sangtam mamjida khoi gi niom na tab sie sang mayam sina thabo sudi kana ne responsibility logani sidi hayang ai ngasi hajeri se tabiri ba khoi gi muslim organization chil naw sing mun yeng biu chumi aina haigi dispute lai be area ne sumna matam sang na chaye na da sum lai na solution por pangam dra ga di MLA fund gi charge haiba school fund je lokthok pi garo atop phom de sip taw gi garo na government chi thi ko adu ju respond taw bi te kan te leite domina dom lai adu ri kai taw ta ai gi kian du gi school lu cha de ya ne MLA local area fund gi sa gi haibne adu aina haiba si aina ta haijam ju de ko gi convener lai member lai ma phom du de sport du da ko gi hoji su yeng biyo 3 classroom sabagi wa order le gidi hayang maksu adum ai MLA fund to thoke sararo ge adum ma sabiyo aduni hena ayu shep way ko maram di ai le talare ama mayam ya wana mateng pang sa ke du school life is this hard sing gi magi tangai phadana madu di sade ba MLA fund ge ko ge MLA fund jo classroom sabagi school gi classroom sabagi aya bi piramid as well role matung in su yauri ko aduna aina thamjaning madi ko gi ngasai gi CSO khoi satri organization singina sumba sumaina asoiba kya laibasi khoina kha thidongmina si adu maram chada nakal lamana hairake ta akhoi de ta yamna lana utpagi mawong du tawunu aduga masidi natraga di khoi Miyam na khoi gi CSO jing na thajaba mangi ne sini ani maruina thamjani satri sangstan jingje aduna school lama saba yum mama saba any building construction magi structure magi in details manungi loina laigidabane yot kaya hapkani kayam pakani kayam chaugani amku chu hanai hajeri adigi kyam wangani asagi rang thabagi order du pai rang side asuk thagadamni haidu laibududi karmaina sagadin sini aina masi aina haibi hetana ti mayam aina ta haijin masu nati order je isamang na pai le masi de piaring wa order ne hose adu 2021 dagina hoji phoba 22 dagina hoji phoba lariba wa order je standard reverse standard reverse khangde repairing to standard ba dugi karmaina change tawru mino su khangde suguma amot pa mayam je ai lamdu da pangtau to ba hana mamang da toram ba hausi su na phu sa son da tawi ha ne adu MLA im le ri kendra sigi MLA im le ri ko aduna MLA im le na maduguma wangang sangang phajada Miyam punba mafam da ekhoi gi home department gi police gi sin naw mayam am ju le ri madai da kap ke khuk ke haiba adagidi madum phajadaba wahai wata sizinabadu khoi police department gi sil naw singju police department ja aduki matik ni na yam no si thoi na khan ne aduju lariba department gi sil naw singju mun khanda biro ngang ba saiba aduguma wahai wata singju khoi gi kianda da aduguma de ita honingde aduna madu yae na dum chat khini masi mai thamjage aduga lariba khoi gi Manipur gi praja sing sil naw sing da khoi gi sigumba niyom na taba thabak sidi tahun kumse aisu school sabada ayat pam telaiti kanamta khuding arak khuding khoi development gi de khoi adum tam lebe khibing da dum mai khoi hena pam dan lei run pa ne ko na ha hoine khoi lamdam ji da kian da ji de hena mi ne tawna da thabak taw ge na taw jeri bani aduna khoi losela poda aduna saisu khoi gi mamang thakta khoi gi sangstal gi satra gi sangstan gi naw jing jing sai happy re dum tam mun kai ma noi aina haisi to waru bigano khoi gi satagi khoi gi sangstan ju aseng ma sia sang ju adum yeng bi ninga khadi aina ta dum la yeng bi ya ne ngon ju lai ri adu kai no hai bu tang ta na si adu kai tang mam di order jeng on pi engon isa mo tre ma di order gi contractor ma ming ju ha si lam sa pau hai lam sa pau si first class government contractor ni ma se contractor je ma je khoi gi kai no ni ma de mo ne pi dem bo repairing wa order je only 2 months ni
ꯃꯣꯟꯗ 12 monthsꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯗ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ